ngikhethe inkosi enkulu esiphakame. Ngiyesaba amaNazaretha. Ngiyesaba amaNazaretha. Ngizophinde ngisho ngiyesaba amakosha. Ngiyesaba amaNazaretha ngilapha phezulu ngathi bathi kuphi. Lapha eGrand angasi lapha bashilo lapha ngehlala khona engize khona unongane lapha yomfowethu ikholwa kofakazi ukuthi siphumile singapha futhi. Yayisithandana nangensizwa yokhosi ungizwe mchubo. Ngize ngalokho ke ngase ngibhala incwadi futhi ngesabatalini uMshumayeli sibona nebuhlini ukuthi ngizobe ngikhona mhla ka-26 ngoba uzobe khona kusasa bese ezolobola lengane yomfowethu. Ayibonke inkosi enkulu esiphakame. Ngizoba ngiphethe lo mbhobho ngiyaqala ukungena ukubamba kanje. Selokhu ngazama 62 years. Ngiyesaba ngoba ngisho ebuhleni uMshumayeli uxaba ngimuswa ngendaba. Angisondeli bantwana baNkulunkulu ngoba lento yasezulwini ifuna inono njengoba ningamanono nje. Ngisho ukuthi bantwana baNkulunkulu ngiyathuthumela njema ngiqhamuka lapha ngiyathenyisizwa lapha ebinemoto emhlophe ethanda ukuqhama lapha ngathi gagathi la akusengangami ngahlehla nyova nginyukela ngehla ngabe ngisazi fana ngize kuphi ngoba ngibona lesimangalise ngisibona lapha abantu bamshumayeli wenkosi. Ngoba uma uleli bandla ngempela usungazi ukuthi uzoqala ugcine buka akufuneki uzobona abantu bakashebe. Ngoba abantu bakashebe lapha ayibonke inkosi enkulu esiphakame. Amatarente semakhazini mantwana baNkulunkulu baba Mshumayeli ngaba ngifikanga namhlanje lapha. Ngabe ngilele emakhazini. Uma ngithi ngesabathe edlule ngisempangeni. Ngesabathe edlule manazaretha engcwele. Angikhulumi ngesabathe elikude. Ilokuqala leli futhi ngikhona phambili ngabe la ngibhanga ngisemakhazini. Ngikhuluma nawe nyazi wezulu. Ngikhuluma nawe nyazi wezulu. Masuphethe inkonzo kodwa ibikhuphuke ngoshebe. Khona usize ke kuyefika ukuthi kwenze ngomhlaba kuphela. Lo shembe uyombona yini? Mhlasipe ngikhulume nje mhlawumbe ngeke ngimbone. Kodwa ngibonile ukuthi unyazi lwezulu lwezisimangaliso ehlasuthi nani bashumali benkosi nani bahlabulu nani bakhokheli indaba enkulu engiyibone ebangeni ezantsi esiteshini ngathi mase ngifika kule station ngathi bakithi ngiyaphehla ekhumbini ngase ngeka ngicela ngapha ngibona ucingo lokubiya emasimini phela ngomlilo. Mangithi ngiyaqala ngaphesha ngolelo liyacingo ambange safika yayisingishaya imoto. Ezimoto ezincane ezithwayile kungathi kuthenga ngathi komagorofa. Bona ukhosi ukhona nje mvambisa abantu kwegebengu. Yabona lokho kuthena. Uma ngithi ngehla lapha la iKentucky lapha namoto esibabukela akho moto sezimezimo sezimbalwa ngathi mangithi nje ngayibona imoto ithi le moto yenzani ngaphinde ngayibona imoto ithi ngathi ngithe ngibone ithi yangishaya ngesabathe edlule. Hayibo sikhuluma ngoshebe sikhuluma ngonyaka wezulu sikhuluma ngonyaka wezulu. Wathi bangibadadane yayisingishaya le moto yakishaya ngithathe ngibheka nathi ispeak ngihambe emoyeni ngangibabe nathi ifoni yami nathi ifoni yami ngiyibambile. Angizange ngidedele nesikhwama esinyama silapha ngisifake phasipalitho ebeka ikharavela lapha hayi baba kanjani ngoba kwakuyinesandla isikhwama isigaxe ngapha yayisingishaya le moto yahamba yangishaya ngayimoto yashaya ngihamba emoyeni engibheka njenganathi ispeaker
lwezulu lase luyithatha inyazi lwezulu khona napho lokho kusigqikana lokho ngokhonko lofaka belungu lathi luyithatha inyazi lwezulu loyikhomba esigodweni oyeyilandela mina leyithatha loyikhomba esigodweni yashaya imoto yafa yaphela imoto ngavuka ngathi wenzani ayibo lafona ngathi wenzani wathi awuba ngiyaxolisa uphela amableki abanakile mina abanaki imoto bathonta esimeni nenzani buka umuntu elimale buka umuntu ndibele imoto hey wamana zadewe kwaMshumayeli hey angazi ngizofika inyembezi ngoba angiyazi le awazi ukuthi angazi ngeke ngisho ukuthi nginikalisha inkonzo kaShela angazi ukuthi ngizothini ngoba kusobe sekufika inyembezi bese zehle inyembezi yashaba ndatali yayithiyangane wathayithatha uyazi lwezulu bethikjela ngapha yashaya isigodo sesikakonkolo yafa yaphela imoto wavuka ngathi wenzani sikhona isigobho esigaxela ikhona ifoni ngibambe ngapha ngathi wenzani kodwa baba ngiyaxolisa ngiphela amapleki futhi beyithi ngiyangena kanti le ndawo kangena kuyona sengibona sengila iduzane balona sibene hey bo mshaye ngathi naye bayekeni nenzani kanti ufana akakwazi ukushayela uyaphithikisha khuluma ngonyazi lwezulu ngesabathe edlule uma ishaya sengizozwa kahle indaba uma ishayile le moto ithatha intshitshe ngaphezulu wathi khona usofo obekwe lapha kimi nasemotweni ngoba manje thofo yezwa ukuthi nje thofo ngathi nawu shambe kwenzekalani maze ngiyelapha futhi khona lapha esiyokhathaza khona simene baphinde futhi ngezwa ukuthi thofo anginjengawe baba wazokwakha lapha esuka le endaweni zaseGibisiya ngoba bakhona ukufakazi bakaJehova kuhloba ngasekho sehambile ofuna isikhathi sikamkhwenyana ngapha angazi ngapha ukuthi kade ngisafuna ukuyigoli abangilazi igoli ngiqala ukuyigoli lokungazalwa ngakhulela emakhaya umuntu wasemakhaya ngazi lutho ngoba ngizohamba ngathempelini ngiyawesaba ngoba mawusufika ethempelini usukhuluma indaba zabanye abantu bakathi khuluma uShumayeli ungasayikhuluma indaba kaShebe indaba ezasuka entaba zajula zehlele emhlandleni emzini wenkosi kaMaphumuda zathi mazisiwe zabalezi mazafungazela sikhuluma ngoba Nazareth bathi masishayile imoto ngezokuthokozela phansi yaphinde yavela phansi bathe otesimeni hamba baba basho nje ngathi hamba baba alapha bebona bathi hamba baba ngasuka ngahamba ngashiya ngithema ukuthi ngale kwabhosa lokutanga emlindile lafika izwi lobabamkhulu lathi uyabayeka indaba abantu abakushayise ngemoto uyabayeka indaba abantu abakushayise ngemoto ngaqala phansi uShumayeli ngaqala phansi ngaphindela emuva bawo bacinga ovele bayekhenika imoto mangiyavela besipesa sebangeni khona basaze sezansi namba bayekhenika imoto angibange sawela umgwaqo sengisaba nokwela umgwaqo base ithozani la base besuka basebenza begijima bese mina ngathi sebefikile babamkhulu bathi khiphani lokho enakho bathi baba yini soyikhipha ngathi lokho khona ngoba bathi ubayekelana ahambe uyogeza into kwezegcike ebangeni ngemoto na bathi ku50 rand ngathi kulungile ngoba kuba ngenhliziyo zini inkosi imbusisi hambana bangisuke ngihamba uyafona lo muntu uthi kuphi ngithi ngilapha ebangeni estation ngilinde kancane uma ifika ngiyamtshela le ndaba ukuthi sengishayiswe imoto mama ishe ngafa futhi awunaki ibhadi lami ameni 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 ke ameni
omshumela ukhuzwayo balaza abaningi selashona ngase bangaphansi kwalo kusekhona inyanga yezulu ngase ngiyadaka kundaba kaShana ngase ngiyadaka kundaba ufuna lento ayifuna lento inento yayo ngase ngiyadaka khona kunjalo ngase ngihlala komakhutha akangaya 23 akangaya esontweni base betha abantu hayi bani kulelo umshumele unyeke umhlambululo unyeke umphathi bathi basebebophile ngathi hawu ngiyabonga baba ngicela ukuthi ungakwenzi ifane noma into yasezulwini lase lithi khehla ngiyabonga Themkosi igama lami lelo lase lithi khehla ngiyabonga Themkosi mawusho njalo lase kuqhamuka insizwe eyiqinile ngoba khona isizwe ezifide sontweni yazazi umshumeli bazilapha nje akubayethi thinta lo thinteke ngiyakuthuma athumeke gijima agijime funda incwadi ayifunde phatha umsebenzi kaNkulunkulu awuphathe uphethe nenhliziyo ekubambene namashumayeli lakho konke baseshonjalo baba ngase ngophela igama ngase u8 base ngophela igama yona ndikukwa ngiphinda bekashayela base ngophela igama ngathi kuyibophela ngase khamtizwe ndawo makhathini yathi wewe mfana kakhuzwa uyayazi umshwayeli siyashona eyayinde nje iwudlo dlayima usihamba phambili ngisitsha wayesethi wewe mfana kakhuzwa engathi mina ikhombewe Seledwethiwe khona bephatha umsebenzi kaShana sendakile ngisanikeli ngoba phela uma usanike kodwa awunawo amandla esontweni ngifuna ukuhlala njengeTaisuthi njengoba ihlezi ngale ngiyakwazi njengoba ihlezi ngale nje uBekline loya ubuka phambili ifront yona kanjani njengoba ekhuluma uShumayeli kulindaba enkulu uShumayeli mina ngithanda lebathempeli mana zaTaisuthi ngithanda uShumayeli lebathempeli ngoba ngizosuke ngikhuluma ngasimpe izinto ngigcine sengibheka engasengabhali nje manje ngoba ngizothina sengibheke bathi mhlasibe uma kaNkulunkulu bahamba ngohlelo laNkulunkulu yathi kusho njalo yesihletsizwa engathi mina ikhombewe isithini inyanga yezulu ithi wayingazele iniphuzwayo ishe ikhona zakumajusi khona la nayi izamajusi okuthiwa uneyinyoni eyinamatekisi lapha enigama kwakho kuthiwa angazi mayikhona inkolo amajusi ekhona la akaphamisa isandla uma bekhona ehabeni ikhehledala lokumajusi ukhona akaphamisa isandla sekhohle igama lakhe maye khona uyalazi igama nange vela kancane maye khona uyalazi igama likayishwayela amatekisi lapha esithi wayesekubaba kulungile-ke ngoba usuthe akhetha abanye abantu kulungile the baba khuzwa mfana wami ngoba wena usulungile mfana bheka abantu bazophatha umsebenzi kaNkulunkulu basenya yayisibuzi yangezithi wayingazeli elikhuzwayo ngikhuluma ngomshumayeli lo ngikhuluma ngananga umshumayeli ngikhuluma nanga umshumayeli nanga umshumayeli ngoba laba bantu baKristu bakhethe uNkulunkulu bayishwa njalo lensizwa kuyinyanga yezulu abeshiya ngezulu lithi wayingazeleni baqala phansi bawubhidlize umthangalo baqala phansi bangikhombe njengoba ngingumshumayeli nje ngangena ngewindi uNkulunkulu wami wasephakameni ngesaba lomsebenzi ngoba lomsebenzi uyasinda manazaletha awudlali ngoba nawe umshumayeli ephatha inkosi futhi umthandazo uke wangena enkingeni wabhathe sabu manje awutshela abantu babendawo sokhuluma uthini abantu uyashithi ngezulu wayingazele kwathiwa wayizele kwathiwa kwathiwa ukhona wenzani kodwa hayi akakho kahle uyahlehla yathi ngimfune njalo wayebeweni lapha ehlathini banimlanga usiya ngezulu egama limlanga ngasemsebenzini kwambele wakhona uflower union framis wafithiza wagumeti yathi uphuthe osikhuzwayo ngathi ngikhona ngesonto-ke sekuyogodwa-ke manje uphi kwathiwa ngikhona kathi bengezona mesabathi bukuphi ngathi ngikhona kodwa ngizange ngiye enkonzweni ngoba ngase ngisolile kuthi khona uzokwenzeka wathi-ke uyafuneka uyobeka isandla ngesonto ekuseni phuthuma khona salibambe i-overtime bashiya phansi baphindele ebuhleni ngayobeka isandla salomsebenzi ashephe ufuna kwenziwe njani ufuna kwenziwe njani ilizwi lenkosi
ngithi ifike yathi thofo ngiyafona bafona abakhosikazi athi ukuphi ngithi ngibophaza emkhayideni Shumayeli ngithi ngiyofuna amadumbo okutshala imbewu bathi baba usesibhedlela yini ngithi ba wena ngabe ufile ubhala ngithi mina ngikho ngiyofuna amadumbe ngisho ngiyihambela ngiyaqawashiya ungivumela manje base befika ku-23 thani ngongene ngolesibili bangifika khona wangehluleka bangiya khona khe ngolesine ngase ngiyovala ngoba ngiphethe nabo belukhasanje loMshumayeli base ngifika lapho kushiye ku-23 base bebuza ukuthi kathi bajweni ngithi ngibhele inkinga yemoto ngesithi kanti igazi kwasona khiza izulu base bethi pho sekunjani ngathi hayi nje ungibona ngisho nje base ngene emgidini bathi awuya ngani udokotela ngathi cha ngaze thembisa wathi ushebe angibheke yena hawu awuya udokotela mawudubeka ngaphakathi la ngathi sengiyozwa khona ngawathi umfundisi bathusha uzewa ukusibhedlela nje ubuye buka nesibhedlela ubuya diwe usibuki ungene udokotela zathi uyofuna usho umfundisi mathusha yabo ngase ngibabelela kulelo gaba angathi bangibonile ngaphakathi ngikhuluma indaba kaShebe ngikhuluma indaba kaShebe kwenyazi lwezulu ingane yami yesiba nomdlavuza webele ngikhuluma ngonyasi lwezulu akhulumi ngezothi ngavula ipheshi yamakhasita kukhuluma ngezelanga bakamini akhulumi zenyanga yezulu yesiba nomdlavuza webele yesifona ukuthi babukuphi ngathi ngisemhleni ngoba ngifika semhleni yathi wenzani yathi naku ngifa ngathi thatha amafutha uthatha amazungele kubhaleli ukhule nobaba omkhulu mina ngizokhuluma nonyasi lwezulu ngathi ngifona ukuphuma unyasi lwezulu lushesha kuqhabuzela ngathi baba ingane iyagula kanti sisebenza ngaphandle ey'komeni iphethwe ukuthi nokuthi ngathi unyasi lwezulu hangifuna amafutha namazi uthulele ngagijima ngawafuna amanzi nofuna abusisa ngayihlela ingane apha thiwa dokotela ngaze fika ngomsombuluko ngathi ngifika ingane yayisithi baba ayitheko yonke lethu umdlavuza webele sikhuluma ngonyasi lwezulu olufike zolo lokhu unyasi lwezulu angazi Shumayeli sengizohlela ngezansi ngiyathuthumela kulezi isuso engaka noma mangaka xa suthe ngaka ngoba labantu wangazi ngipine sengibhedda vuthelani icilongo khona kofakazi bakaJehova ukhithezala ubaba udikida lathi khona kofakazi bakaJehova themba sihambe emhlabeni lithi awubheke ngokhuzwa isho baba uzala mina awubheke uyanqunqutheka nama-suitcase imini ujikelele la awubheke ngokhuzwa isho baba ingayindoda lakhe phela awubheke lehleke wayilungile kumkhulu angazi bangilungile mina kodwa ngathi ngilungile ukuba ungamoni umuntu ungamoni umuntu angazi bakosha abantu angakazi noma ngilungile yini ngiyonakala kuyehlele ngoba nginendaba ngoba ufuna la yabona makuthiwa khona ukonakala ngaba lingaka ningaka nje ngoba niphethwe kahle tofotofo alinankinga ndawo makuthiwa yanine nivumela ukusho uMshumayeli nomhlambululi nomphathi uyabona nje manje inkosi phethwe ngishumhlambululi abeni anginankinga naye wangathi phatha umsezasheba kona owakhuzwayo wayesekhamba umkhulu emhlabeni uthema ihamba ngale emhlabeni wayesefika ngale ezulwini lasethi khehle elinye lasemgodweni ningahlabi lutho bayeke nje bethi brayi abenkosi yofakazi phela ngikhulumile phansi abazophetha ekhona abantu kodwa kunoba bakuthi balapha phezulu abekho basawufuna imbuzi ngapha elokishini eSoweto lasethi khehla elasemgodweni miyekeni uzozayibuyela yena kwathi amasonto amathathu kwathi kwelesine labuye ikhethe elizala ubaba lathi Simoni igama likababa lelo uyabele sesangweni wayesevuka uma mesevula imbobo esivalo awunanga unkulu ubaba isimanga seje emnyama ngeketanga usibangilwe ungena songaphakathi uthela wathi khabata wase esesibiza lesimanga wasephuma naso wasethi umama khuzwayo vuka nawe ngihlo esefikile usahamba emhlabeni wabuka vuka wathi nawe sephungesana kanti dadewethu omdala uyambona ephungesana wasephuma esehamba uyakhuluma usefike ngale kwanqingethe usefike wasikhova sikhale emini wasephelisa one ngathi ngiselokishini kwamaphutha wafika wathi enkosi ngathi baba ngathi mkhulu
wathi hamtshela uyihlo angenzele umsebenzi. Hawu uzowenza umsebenzi kanjani? Wathi hamba ngiyakutshela, hamba utshela ubaba wakhe angenzele umsebenzi. Ngithe mangifika wasephelisa one ngathi ngiselokishini kwaMaphutha wafika wathi enkosi ngathi baba ngathi mkhulu wathi hamtshela uyihlo angenzele umsebenzi. Hawu uzowenza umsebenzi kanjani? Wathi hamba ngiyakutshela, hamba utshela ubaba wakhe angenzele umsebenzi. Ngithe mangifika ngale kulo nyanga Yesu. Ngithe mangifika ngale ngafika uShembe ophethe uBhokolo isiphambano wathi hamba uye emhlabeni uye endodaneni ekhona yami okuthiwa uthingo lwenkosazana ephethe uBhokolo isiphambano ungalo yonke indawo oyehlangakazi kuphela uphatha amajuba awu7 ufike unginikelele ngoba ngathi uShembe akalutho ngimfike ehlezi phambili inyanga ezulu yayisivula amabhuku inyanga ezulu dadendaba yayisithi pheka yayisithi ya usinyanga Yesu yayisithi ya uhambe kahle impela emhlabeni awubangibana wayivumile kumkhulu kaShumayela wayikhona kofazi kodwa kwakuyinkosi yekhehla la Shumayela ethi umbusi uyovukelana nje kwakusho umkhulu ngabonisa ngalo yasithi pheka esithi ya uhambe kahle emhlabeni awuzange wone uyiphathe kahle enkozweni yakho lapho kade sonta khona kodwa udukele indlela. Hamba kundodana wakho ozalayo ubese uthatha lo okhona futhi undodana uhambe naye ngangabe yena uShumayela uhambe naye uye naye phezulu entabeni yomhlangano uyofika unikeleka 7 ngamajuba ayisikhombisa othi obanda ekuthiwa yini amajuba othuranda ngoba saphatha othuranda abawu7 uShumayela sase senyuka kodwa ungabe indawo yephezulu entabeni uyofika khona bese ngikhona lapha. Kusho umkhulu ethi ngenyanga yezulu wayesesuka lapho wayesephemkosi athi baba wathi asabi sonikelela umkhulu wakho sase senyuka sonikelela umkhulu sapha sikosinikela umkhulu wakho kanti sithe inyanga yezulu yathi lapho khona yathi akekho odlula ngaphandle kaShembe akekho odlula lapho noma ubani udlula la. Sikhuluma ngani ngoShembe inyanga yezulu, sikhuluma ngothingo lenkosazana, sikhuluma ngomkalo wendlela, sikhuluma ngelanga lamalanga. Ngicela uNkulunkulu ezengisize kungaphumi kulayini kulabo Shembe abawu4 engihambe nabo kungabe sengiphuma sengibona ameni ameni awameni ameni awameni ameni 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 ngizwa abantu bonke bathi Shema bathi khona into elapha ezansi hawu ikuphi lapha mfowethu bakhona kofakazi sikhomele phansi bathi hawu khona into elapha ngezansi hayi khona baba lapha abona abantu lapha abanabo baba abazimutophela bona bathi khona into elapha ngezansi kuphi bathi station igama le station eDriefontein bathi wayibona into elapha ngithi mina ikuphi bathi hayi ungasayikhuluma unyazi kushama abakofakazi bathi unyazi luyinkinga bathi into ongazi uyibona into lapha bathi unyazi ujikelele bathi wayibona into lapha bathi siyesaba sho uyathela lapha umfowethu ujike khona bese kuyele emuva bathi siyayisaba into lapha angaze ngiyibona into lapha ezansi lapha khona bathi hey khona kuhlala kuthiwa yini bathi yini kuthiwa isikhihle abantu sebebathi usashe basho indaba ziyakuze ifuze lapha ngehla sikhuluma indaba yalo eDriefontein yini ngempela abantu asathe kwenze njani sikhuluma ngonyaka lwezulu ngikhuluma ngenyanga yezulu base beshaya ikhehlelo ubaba base beshaya into singelo kungana ngombulelo sangweni lathi mali ushaya ikhehlelo yanampozi ngabalo baba uShumayela ilase beshayele ngento zabantu phela sekuba nginkongo ijongo selalibomvu lisuke ngapha komhlalingana ngafike ngathi nayi lu 4000 hayisabiza kahle inkomo bathi abantu hayi thina bese sithe ubaba khulu 3000 wena usukuthatha phi lokho base bebhekele baba esangweni base bemshaya ubaba ngathi baba ngithe kuwena niyizomba Nazareth angifuni lokhu ungakusho kwasho mina kwakuzwa ngithe kuwena baba mina ngifuna ukuba inyanga nabe inyanga ngabe ukhokho vula kaShumayela kona ngabe ukhokho vula ngoba abantu wathi umuntu
ekhafula umuntu ngezulu ubona bese kushanga ngempela izulu ngoba ukuthi abantu bayadelela abantu ngoba ngempela ngenyanga ngoba ukuthandaza too late uzoba late ukuthandaza ngoba ngempela nento zakho ngivele kubuyisele ngani izulu liyetwasa phela manje wathi baba uthini osho Themkosi bathi sizalo bazokushaya uyabona basunjani wathi baba Themkosi wathi baba wathi thandaza amshayile bheka sathandaza wathi wafika lo kade kunawo othiwa umzuthule ozalo komajosi wafika sathandaza ehlabelela ethi Nkosi yethu simakadesi ngoba lezi wathi ngazo ngayinikwa yikhethe zalo baba kanye nenyanga izulu elanga namalanga ngase ngiyathandaza wakade ukuthandaza motedane ngase sisuka lapho sengiyofuna ukuthi ngabe wenze njani kulabo abantu ababona ngase kuphuma sephikelela bona ngathola ukuthi kumshonele nasebangeni niyazoshona ngasesho siyokwenza sihlala ngesi sitholeni bathi mawuvela lapho awuzangithola ukuthi ngabuya bathi mambuye bathi wena mbusi ngiyabulala namhlanje ngifukutshele oyihlo omkhulu nokho ukuthi ngibulale njani izokushisela phepho ngoba ubaba ngazi ukuthi kwenze njani mayisenje bayakade uyibamba lebuzi baqedane kwathi ekseni ngesonto sengiyibulala imbuzi kwase khapha kwindoda yozalo yehla phezulu ngiyaxolisa baba mshubela uthe ungakhulunywa ngegama lomuntu ngoba phela kodwa ngikhuluma ngeza kwaphuzwayo hamba noshena ngapha indawo phezulu ngesikhamo wathi baba ngoba wayenesinele esikhulu kuthiwa sakumadlakazi why is there still school say uqala ukufika yinene othiwa umadlakazi esasingamabheqese why is it bhinga sona ngathi libhinga uthe wena kuphelele ngathi libhinga wathi uthini ngathi libhinga wathi abhinga lawo wathi ngathi ulibhinga nje eqhamuka lenhla komuzi wathi hawu la ngisibanibani wavele kwaphuma amanzi la wathi waphuphuzela lana masathethi kanti masuthi ushaya ustroke bese uyathi ungathi yasangana wathi bese bese ngegama waphila ubaba wayisethi kimi Themkosi wathi baba wathi kuphelele kuphakamini wathi wayindaba njengoba ubona ngila pressure ngoba uzodideka uma usudide umadida umdlalo wecase usudidekile ungadideki hey weManazaretha lomashumayela ngiyabonga baba umshumayeli ngiyaqala ukufika lapho ngiyaqala futhi ukukhuluma ngesaba kodwa sukuya mancane ukungena sengizobaleka sengizosteda ngoba ngiyeza ukuthi kuzongena ngoba kululu bekuye uze eGoli banasadla kukude kwaZulu kukude ngabizwa lokwaphela khona ngathi nawo ngathi kunjani bakuthi lapho siyafona kwangathi angisazi ukuthi ngiyaphi wasekusuka umunye umama sengiyabhala wasekusuka umunye umama hawu kusiyaphi bantu bengimusho hawu kanti bakithi kusha wayesephosa into zakhe uthe manje ethi kuyiphosa azabe isabuka kwasekuseni siwile inyoni ethiwa impundulo yawela egcekeni ngaphakathi wafika ekuseni hawu kusiyaphi manje ngicela ukubuza akula imbuzi zakho mbuzeni ibone lapha ngilahlekelwe izimbuzi uyaqalaza uyambona mama ukuthi nawe ngumuntu uyaqalaza hawu kanti mawuzeyithathile uyithatha ngenduku wayiphusa emgodini akula akhombuze lapha ayibonile uthi mama ayazange kufika imbuzi lapha ebusuku wena ubone imbuzi ngathi uyaphi wena uthi hawu nkosi yami manje ngilahlekelwe izimbuzi ebusuku uyaqalaza khona le bethu mele ayasabuya ayibuya bakithi into ayibuya bakithi into hawu uyaqalaza uyaphupha uyabona ma aliseyiphusa emgodini kwaphela isonto elilodwa kwathi ngakusasa kwabuya wezathi kawu mamnguni ubiza mamnguni uthi mama yebo masibanibani ngisho kwakhona amabiyela khona so umshumela uqala ukukhuluma khopheshe lo Manazaretha khopheshe lekhulu ngiyabona umshumela umuzwa kahle khopheshe lo uphekiwe hayi uthi uzwa mina afuni lona lokho sono somuntu afuni wena lokho mangine ngena wazi bahamba nawo manje ngifake lapha esikhomeni afuni yabe biloqala waze kunika yona buyobelika iqabane nawe wasefika wasethi hawu manje ngicela ukukhuluma wathi mama khuluma wathi hayi ngicela lo Shembuweni
nimthandaze. Uthi umama yini? Uthi fika amanaza athi kumhlophe yonke lebhekeni ngo-12 ebusuku. Uthi umama bekunjani? Uthi begcwele amane kumhlophe amatshe amhlophe asevukele agqoka ingubo emhlophe wathi uyaqhamuka ethi uzobheka wathi fika kumhlophe yonke le ndawo amanazareta wathi ubani begule ethandazelwa na? Uthi umama akuzagule muntu besileni buyaphi wena? Hayi bengifuna iy'mbuzi. Wathi hayi ngicela ukugive apha ngicela ukuthi ushego wenu ningamdedeki ngoba ushego uNkulunkulu wenu. Inkosi ibusiseni ekuzweni.